Dembele gleda gde su ostali, Griezmann, Tchouaméni, njegov udarac, kakav gol! Kakav gol Tchouaméni, 17. minut, 1:0 za Francusku, baš u času kada se činilo da su Englezi postavili odbranu. 54. minut, četvrtfinala. 1:1, 54. minut, Kane poravnava, Englezi dolaze do zasluženog gola s obzirom na sve ono što su pokazali u prethodnom delu. Hernandez, Griezmann, evo lopte, evo gola! Evo je škorpija, Giroud, 2:1, 78. minut. 2 pogotka do sada na svetskom prvenstvu. Kane i njegov potpuni fokus. Promašio je Harry Kane čitav gol. Ovo je bilo malo očekivano. Čestitke Lorisu, ostalo je još bar 10 minuta.